يتطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وقنا كساب يوم يوم الدار ساب يوم الدار Cena qui di che là così le mise أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aray kuyiti Allah subhanahu wa ta'ala utauni hande kadi utauni ngayo suma yedo kuyata mumoja nturi Allah nafuti ke suma yedo jam bella nanne lo kadi jam inshallah aray ko ati bon
alay menentori ya fi mereka masela askar orang di masing di imarat confiance no ya wun awai rai no sil tawa menawni rai ko pan hibi ko iwa sinari oleh insya arai ko sai mongkotoli kamarkaz Abdullah bin Mas'ud di tahfidz al-Quran al-Karim mandir donong ne wanno concours do ko fekki pay ko dari be jangi no korija ay hande e ngarde ma jandi ten ko janga ko insyaallah wadi don bangi damari ko en gisera do e hore di do mo dogete insyaallah haray e wole di do harat ko andi ko no woni yarde ko wiete no chronogramme ko ati kom en damari iftitahiyah en nota yo pay ko wara o majanga nay ko inshallah sunu fedi en jonna imam de bendo Sheikh Abdullah Su de wanay accueil sunu fedi en jonna mparam jogoto ele peben kanka de wanay allocution sunu fedi de mari pay ko majanga nay ko en alquran sunu ka fedi de mari discours Joma interna ondo ko Sheikh Ahmad Ba ben non kay ni wadde ko be watta ko après en jonnay membre de jury ko duwali ko gisu be ben do ka concours en jonnay dum président mom o wanna yo intéressé la ko honno fekkidi ara si ben non kay ni wadde explication ji mabbe din ara interna ondo mo mari dum bloc ji mo mari do bloc ji jonnon be fala jummude bloc goton inde ara be wole inde nen do mo kala humpito ko honno on don bloc wiete hare non holla wonde ma interna on o changi inde few hare ko dum parti don do yibuni jonnude inde inshallah hare si da gani dum don en waday ko adien do kon dum tigi ko duwoni dum resultat ji din hare en hombire dum jonde mende dum discours imamu do goto ka jamiu do be wanna en duwa are ko di do poinji inshallah ko hordi do wonde yaade dum jonde men de are fiata en juutin en nodday Ahmad Julde Ba are taw ado on jangude kala arba janggugol wata o munno kala arba janggol hara o munnaki yo uttu kite makko ni parce que don fekkude en direct jodi munni kare no kan kala jango yo uttu kite makko ni hay sama tarta men ga ko yo uttu kite makko ni hara mo jangude mo uttu kite makko awa bay o do ala ka en nodda Hajja Binta Jallo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني
إني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا وبارك الله فيك. Alay dan ani penajamaum surtout dan musibah dekayas. Koka markaz Abdullah bin Mas'ud wan dan handekan. Nane emudi Ahmad Julde Bahari wala do yono oyoti mawai nyawde o jam insha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim. Syukran wa barakallahu fiik. Ada yang ngandi kena wonde mawdo ko mingirawo Sheikh Ahmad Ba. Ada kadi ko ka internaro woni ko do woni jangode engi do. Man mapati ndemo sai kono karamo ko jong. No jang mingira den ka jokku de don ngare do ko alhamdulillah. Alai kono no wi dan non si odo ni jangude en jonnai imamu ben ka jangu do en ko Syekh Abdullah Su e wanna en allocution seda wanna en kadi accueil e qui de sini be do insha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين اقتدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Harai pau abdeng godi dokung godi harai medawiya kosa di jamaah fu kutuli indagal dudal inda fondateur jodu dangal Madawal tani jamaah fu tentini senor be fay be modun do be halfini men be holi men yo torike Allah do ta Allah bonno holarne harai meden tolni kala seni be kadi het agol de do deftere Allah no andir den no de do deftere Allah hay nokku ka perdata Allah be won be hunjade do enen hedi be ben en ala hunjade hay dani be woggo do ben don no wali no dani hare be mari mojjere mum sabu de do deftere Allah idan ala jama'a fu ko sadi mum ko toli odo markaz alhamdulillah ko Sheikh Ahmad Ba woni fondateur jo sukaɓe makko kadi attaɓe LT de premier ɓe donc Cheikh Aboubakar ɓay fof ɓe woni no Cheikh joni men ko mawɓe e Cheikh Abdoul Qadir e Cheikh Ahmad e Cheikh Abdallah e on kadi on ɗon no yehi Canada tolke Allah subhanahu wa taala liyanna e feere udditen toon kadi ɗuɗal goo Hajja Maryam kon ɗon kipi ka juɓɓen ɗa ɓeeɗo wonno jannganakuɓe aramɓe ɓen ɓeeɗo kadi atti hollude luttuɓe ɓen fof wondema si ɓe moɓodiri ɓe wakkilike ɓe yaltine résultat positif ko ɓuri hawnde kon fof ɓeɗo ɓe fof mi annda si wona sortan d'université woɓɓen ɗaɓɓitude hannde kadi ko wiyete comme master e maɓɓe kamɓe woɓɓe no janngude dirasatul ulia telen maka Qur'an alhamdulillah ɓeɗo ko ɗo fuɗɗi ko ɗo ɓe wakkila ɓe encouragea haa ɓe hewti oɗo niveau haray ɗo telen maka français ɓe fof ɓe qualifie fondateur jon ko sortan d'université français janganakuɓe makko ɓe wonɓe siwude suka ɓen ɓeɗo fof ko waɗɓe français woɓɓe maɓɓe waɗi franco arabe wano Cheikh Abdoul ko franco arabe waɗi wano Mariam onno kadi ko franco arabe waɗi o yalti ka université Kofi Antode onno ko général Lansana Conté wimo wadde alqiraat ka mahadul ihsan ɓeɗo fof sabu on ko usage en ɗo innata ko usage en waɗani ɓe bal ko Allah waɗi mo sabu yo waw darnade ɗum ɗo arayde weltani ɓe fof kadi andi toon duuɗe ɗen en général e école ji ɗin kadi en général no mari opposition no dartodirani ɓe ka l'école ji ɓe wiya non duuɗe ɗen moƴƴa foni noon ko l'école français simplement ko franco arabe aray ɓe yi ella e muɗum kono alhamdulillah si tawi cadre ɓe wono ɓeɗo
mo ɓi fayɓe siga ɓeɗo hiɓe andi ko honto ɓe rewri ɓe daranto fiyo fayɓe ɓen gaño ɓe darato fiyo fayɓe gaño les deux côtés à la fois par ce que ɓe gañi ke nokkel ɗin ɗinno sukaɓe waɗɓe université français ma français franco arabe e hunjiɓe alqur'ana ɓeɗo no andi ko honɗum faala ɓe andi ɓe wakkili fi andugol aduna maɓɓe on e lahara maɓɓe on no andirten noon e misal tum mi waɗata paykul lamari paykun gotum kun hari ko premiére année watta lamari kadi paykun won ko wadde examen waɗay kun examen kun ko woni deuxiéme ka commune ko waɗi examen ɗo ko woni deuxiéme waɗay kun premier kun heɓi 475 ɗen andi si goɗɗo pasay o ciilo ka bukkol ko ɓe waɗa 5 ka joni o heɓi 475 kun won e janngude kun wonɗo waɗde examen woni deuxiéme commune on janno on noddi layni e oustaz awa pay ko mum kun no ɗanade ga vraiment o ala janngude mo ɗanade ɗe duuɗe no waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo min oustaz on jarama vraiment yo Allah ɓeydan en wallugol min ni pay ko on kuma ko quelle classe ko woni en premiére année min ko jeli o heɓi min so anda mi rappelay on 475 so muñanaki mo 25 luttuɗo o pasta ka ɓenni hi minni on ɗanaki on no ka suudu an himo e juuɗe mo miɗo yoɓude on pourquoi o pasali c'est parce que onon waɗal ko duwaɗo ko oɗa o woni deuxiéme commune ma tan on fof franco arabe o woni deuxiéme himo ka duɗal hay o ɗani ɗo accane lamma ɗon nani ɓe fankitiri ni fi on ɗum on ɗo woni deuxiéme ka commune himo ka duɗal ko ɓay duɗal ngal accitiri mo ni way fi on ɗum oɗa wonɗo premiére année o heɓali c'est parce que min e oustaz en ton min gollali min artira noon felore duɗal ngal duɗal waɗata hay goto o yiltito ɓaawo par ce que ɓen mari programme ji janngugol oɗo leer qur'an on rewto hunjo o oɗo leer ko rewtagol kayiji ɗin fi yoɓe gaño ka l'école tuma gosi mi faytali examen on duɗal ngal heɓno 100%. duɗal ngal ɗo ngal heɓno 100 kala wonɗo wonde salle d'examen o heɓno kono erreur on fo aray meɗen o mari opposition hakkude amen e l'école ji ɗin l'école ji noon français o arabe o ɓe créé probléme ko fiyan ngoliran ɗum ɗo ko fiyen heɓu tasakuye seeɗa e fi kadi yo kamɓe waɗay ɓe ɗum ɓen yo ɓe rento iɗen geli ka kaaba imam o wi'i allahumma dammir a'da'aka a'da ad-din ka an si a waɗi ɗum ɗo ta programme ma ko fiya bonnu tun alhaali dina ka est ce que a sorale leydi o kuddi ndin hana a sori no gasa ɗo ko du'etoɗen ɗo enen inna yo allah bonnu ɗo ayɓe dina kam hara jabatago fiyon ɗum no wawɗen non e liye ka wonɗen ɗon kono ka suudu kabatogoy par ce que en no do'ade ɓe généralise de ɓe inna allah men torike ma kala gaño ma bonno fi makko bonna gaño dina ma kam aray kamɓe wonɓe wadde ɗum ɓe duwa rentade ɓayna ɗum ɗo addi inchallah haray meɗe weltani on meɗe sanni on meɗe weltani ɓe sukaɓe ko laawol aljanna ɓe fokkiti allah naadoyɓe ka aljanna wa sallallahu wa sallam ala rasulil amin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray enani tine ɗo mamuɓe e jamuɗo ɓeɗi kala kala yoɓɓe ko ɓuri e moƴƴude haɗa kadi ko watti ɗon e nganndi wondema wona alqur'ana on ɓillata wona e hunjede ka markas ga école on kadi no ga e piiji bus e mumpiɗoɗo wondema e woodi ɗo hembiɓe licence ɓe wonɓe waɗde master ka internat ɗo haɗa holli wondema wakkilade ɓe yeggita kadi fi plan scientifique on kadi si ɗum ɗo feƴƴi en nodday ɗum représentant jo parent d'élève on goto ɓe ara ɓe wanna en allocution kono amɓe kadi jonere min faala yon imminan men ɗon
goto hara on ɗo ngare wola e inde mo on fof. Ya Musa. Ngare ko rewni no. Ko yetta en inde ma e bayroɓe. Okay. Mara iden nodda Aissatou Sadio. Aissatou Sadio wara o jangana en. Awas. En noddai Alfa Aboubakar Ba. Yoade jangana ken haɓe asen ruɓi. Agro direct al job to be the one to direct Lilio Fajai. Bicara ali preparo si odo kayaknya ko kampo aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. Lewong be akilofo yang ambe be hunji. Ngandi Al-Qur'an no ko belaf ko ka siku dalam hunji ko do ngarta fal jatu. Ipi kali yodi yang joro do mo filme mo janga yeso men do fu belafi ko pay ko kadi. Ada ko dua di sidar be wala do ken te seda. Ada kali wi kala aro jang ko wata mo hunji na mo konkur woni wadde. Yo jango ko hunji do mo hunji kadi ba ngani mo hunji. Ko dua isi mo hinda do. So ali yo jodo mo janga ana kusula insha Batto le gasse non fai come batte te. Are haka tipo lì sotto. Are haka tipo lì sotto. Jangan ali jallo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك
إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. شكرا بارك الله فيك. Aray yang yeto jama wonde makko Ali Imran odo wajangido wana kundo pay ko yari janga Ali Imran be do ko nema e pi mo hunji kadi alquran fu ko do be wani fatmu ko ne daaji do aray dan toro Allah yalla e jamu don aray kay imam men mo lanni hulude be wasi amade wada alkisha masha ko babe kumpai kumfik bundoni imam bekari kajami do. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. musidɓe julɓe haray min fayda ni mi ɗuɗata ko mi yewtata ɗo ko waɗi miɗo hewti joni juɓɓudi ndin ɗo duwano arde ko adi ɗo seeɗa ɓura famude kono haray min ko weltanagol kippuɓe ɗum ɗo ɓen sono wo hiɗen yewde kono ara hiɗen hani fillitade sono wo ko kippuɓe ɗum ɗo ha ɗum ɗo no wonirɗen ni ɓen ko ɓen min mi wiyata hay hiɗen weltani hiɗen torotoɓe kadi pay koye yoɓe ɓurtu benginade fiika needi maɓɓe needi ndin si oti jangi haala bama koyo needi watto ɗon si o wawali jangude koyo needi woni none wono neɗɗo on woniri karamo ko ɓen sifike wonde ko needi ndin ɓuri moƴƴude edi ko heddi kon fof si goɗɗum ngo ara haray si ɓe yii hiɗen en fof enen mawɓe paykoykoy en ƴetti paykoykoy en jonniɓe haray hiɓe andigoy kono e ɓurta tun fillitade toujours needi ndin yoɓe bennino ɗon moƴƴa ɓe wallidira sono wo hara ɓe heɓay reniyoji miɗo andi haray hiɓe wadde ɓe waɗa reniyoji hakkunde maɓɓe ko honno ɓe jogorta paykoykoy ko honno e yewta hakkundeji maɓɓe moƴƴa sukaɓe no ton woni wallitade Oustaz Amadou Ba sukaɓe no ton ɓe sukaɓe ɓe heɓali ɓe formali ɓeygure haray no woodi piiji ɓuy ko tawata ɓe anda e gere paykur kono soɓe wadde reniyoji ɗin ɓe tumbodirde e mawɓe ɓen seeɗa ɓen piiji ɓuy ɓe wurtanayɓe haray ko ɗum ɗon ɓurtata weltanade kippuɓe ɗum ɗo ha hiɗen wawde moɓade suga ɗum ɗo ko golle molanaɗe wela kadi fii wondugol e payko en fof hiɗen andi ñande tay lekkol yahetake o ka suudu en mapoday e makkoye yon noon wondowo e paykoye timmukoye 50 50 50 ɓen wela wondude ko paykum
kono koye ɗum ɓe woni wakkilade ɓe muñño haray enen kadi paranɓe ɓen koyen ɓurtu muññade ɓurten wakkilade fiino koye avancira e jandeji ɗin sa yurnike karamo ko ɓen honno ɗaɓɓiri gandal a yurnike a watti yiila e ɗum a tawa enen pay koye men koye en hoccay woni gandal en hoccay woni ko neɗɗo yangoto e fi gandal kon pay koye men koye en tamƴinaki en yiirani koye hayde wotere karan coñci ko laaɓuri koye woni wattade jangowo wana ɗum wattoto jangowo ko tunuɗi wattoto jangowo karnay jangowo walotako e danki ɗatuki jangowo ko ka leydi waloto e none si wattama yiila none no karama ko ɓen yaltinirta no jangiri noon wana suka no wonɗen jangirde ni dey waalo e climatiseur ɗum ɗon ko janguɓe ɓen ɗo buy no ga hara hiɓe andi jangugol wana ko newi koko satti haray toujours hiɗen weltaniɓe fota ko yen ɓurtu muññodirde ɓe muññora telemma maɓɓe enen kadi muññoɗen telemma me en fii ha ko faala ɗen kon wona ko faala ɗen koyo koyɗo feewu en torki allah yo allah fewnuɓe yo allahu okkorɓe gandal nafaygal adna e lahara ko ngal ɗo woni fii adna on e lahara on haray hiɗen weltaniɓe fota ko wana seeɗa wata mi juutin pandi mi tonga en pandi ɗo haray on yaafoto assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu